Minggu? Humbani nama poso, selamat hari Minggu. Sonai homa sekolah minggu nami naboi roh pakon orang tua naman dihuti ibagas gereja on. Sonai homa hasoman nami nasiam Bapak Inang na adong i rumah atap na ijape nasiam mandihuti ibadah secara live streaming. Isapahan nami shalom, selamat hari Minggu. Terpuji ma Tuhan ta, ibere ope hita kesehatan, hajor gitonnya kula pakon panorang. Boy hita das bani siang ni arion, das si bagas gereja on lahoman dihuti ibadah hun ge KPS Padang Bulan. Terpuji ma Tuhan ta, bahen hita ma ibadah tahun, bahen hasangapon hamuliaon bani goran ni Tuhan. Goran ni minggu ta sadarion, aima minggu paupatkon dop Epipanias 20 Januari 2020. Topik minggu ta naibatado bona ni hapentaran apa hagogohon. Janah nama bobahon ambilan holi Bapak Pendeta Jimmy Raya Saragi. Pai may buka hita ibadah ta, martonggo hita sasahalak, mangundoskon hadirionta, mangundoskon ibadah ta, pindo hita humbani Roh Kudus, ase ia na memimpin ibadah tahun, ase diar mardalan, martonggo mahita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran dinay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoi napasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Jongjong ma marsinondang maho, ay dom maroh panondangmu, anja hamuliaon ni Jehovah, doma poltak ibabomu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami nai nagori atas, terima kasih mabamu, halani ipatalarham anakmu Yesus Kristus kuben nami, pakon kubani duniaon. Pasaor hamma dirimu kuben nami nat martupuon, ase tetap ambilan nama diarin manrajai diri nami. Janah urupi hamma hanami maka guluhkon hatamuin, ipadas hanami tonggo namion, marhite Yesus Kristus Tuhan napaluah kon hanami. Amen. Hundulma kuria. Napujima goran ni Jehovah humbani sonari rosi sadokah ni mandoling hita haleluya nomor onom ayat sada 2 tolu pakon ayat 4 hamdo ipuji uhurhon. Tuhan
mangunguduhon ganu dodingkon hita ayat napapat. Riap mai ta jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata kubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, sito palangit pakon tanohon, apa haganup pangisini. Diardo haganup itopa jana ipasup-pasuham haganupan in. Ito tapkon hamdo hanami jolma laho manramot kon haganup tinopamuin. Halani hisap ni daging pakon hasuraka kan nami jolma. Lang ipardulihon hanami hadiaron ni tanoh hadiaron ni tinopamuin. Gariada iparsheda hanami doin marhite namambuis kon gogoh ni tanoh. Manroboh hayu pakon parseda harangan. Asal majupah sinita ni uhur nami. Hinorhon niin, gabi mangaro janah gok hangaluton mahaguluhan itanoon. Maidop maurmu mangidah hakurangan nami, nalang mandalan kon parentahmuin. Pabayu hamma uhur nami, janah pakai hamma hanami gabi parhiteanmu. Laho patorsahon, janah paluah paulakon, hinadear ni tinopamu ibagas gok tanggung jawab. Asesonang hanami manggoluh, janah mardame pakon tinopamu nalegan, ibagas Kristus hanami martonggo. Amen. Tangar anjaha porsai kita mahatani na ibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Martuah mahalak nadop sinasap panlanggaronni, nadop dirukup dosani. Martuah mahalak anggoseng ihira Jahoba bani hajahaton. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata. Halaniay, pataridah kon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Undul makuria. Domma durus daroh ni Yesus idolo Golgata. Aseh maluah hita ganup jolma humbani dosa. Ase putih songon bungain. Responi hita hasasapan ni dosa. Mandoding hita haleluya nomor 140 sia ayat sada 2 pakon ayat tolu. Hamsi pagorua parayak ham awo sai ulang amada umbada surwa
sol usihan kin. Dodingkon hita ayat 80. Riap mahita jongjong. Saksihon hita maha porsaya ontain, songon sinaksihon ni haganup halak na porsaya, isap tanohon. Au porsaya banine bata bapa, pargogoh na sutarimbang, namano palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ninay bata na sasadain, Indo Tuhata, na tinubuhkon ni si Maria sanggah nabe hadiapan, marhide tondoi napasing, namanaron na parngit, bani panorang ni Pontius Pilatus, ipar silangkon, mate anjay tano, turun na goritoru, mudak manggolo lumbani na mate, bani ari patuluhon, naik ke surga jauh nulis yamun na ibata bapa, para gogoh na sutarimbangin, Hunjay maya mudak magira, laho mangumi halak na manggolo, pakon na dogmate. Au persaya bani tondui na pasing, bani kuria persadaan na pasingin, persaoran di sagala nama pasingin, bani sesapan di dosa, bani pargon yak pula, pakon bani agolukan na sadokah ni dokah ni. Amen. Kundul makuria. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku,
dan semakin indah bagimu. Shalom mahubat tahaganupan. Selamat hari Minggu mahubat tahaganupan na adong igarejaon. Sonay homa na siyam na bani live streaming irumah tabi. Bani panorangon ibasahon hanami tingting na masa pakon nasihol si pamasahon. Na parlobe selamat ulang tahun bani na siyam na marulang tahun. Mulai tanggal 10 onom das hubani tanggal 22 Januari 2020. Na parlobe inang situa Tiarmida Purba, inang Winda Purba tanggal 23 Januari. Bapak Legimansa Purba, inang Ani Rusti Purba, Bapak Situa Andreas Sinaga, Mairel Anggini Sipayung tanggal 25 Januari, Agatha Gesele Boru Sinaga tanggal 25 Januari, Inang Endang Victoria Nainggolan tanggal 27 Januari, Dea Michele Purba tanggal 20 Januari, Bapak Ajis Boyman Purba tanggal 20 Januari. Selamat ulang tahun Bana Siam, panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Bani partonggoan, ase itorih kita ma bani uea grup ta haganup sektor, halani lang ope tertulis bani ting on. Ase boy itorih kita bani grup uea ta masing-masing. Bani sermon kuria, bani tanggal 2 Februari, jam 10 atap pe jam 5 sore, ya dongkon hita, ase haganupan, parambilan sonay homa, na membasa si basaon, sonay homa haganup majelis, calon majelis, sonay homa kuria, nasihol marlajar hatani Tuhan, ase boy mahitaro mar sermon bani hari Kamis tanggal 2 Februari jam 5 sore.
manggalang hulobe, sadarion manggalang hulobe dohita untuk diakoni sosial GKPS Padang Bulan. Berita pusok niuhur, domma marujunggolo inang, mawan buru si payung, nyonya jawal men purba ondi, bani ari Rabu tanggal 25 Januari, jana domma isuan kon bani Sabtu tanggal 27 Januari, isi turi-turi. Ase tonggohon hita haganup keluarga, ase boi podas sedia tarapo. Rapat nama poso. Rapat nama poso pertanggungjawaban tahun 2022 bani hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 mulai jam 10 siang wib 30 Marianan IGKPS Padang Bulan. Kewajiban atap iuran diakoni sosial Padang Bulan. Sesuai hubani anggaran dasar diakoni sosial GKPS Padang Bulan, setiap anggota nama rujunggolo atap dalam duka ibere hita do pati-patian, anggota langsung sonai homa simatua. Halani program on aima program marsiurupan atap aksi kasih hubani hita rupdo anjaha danaon bersumber humbatta haganupan kuryaon. Halani in domma itu tapkon songon na tertulis bani ting-ting on ase haganup mahita mamberehon sesuai bani ketetapan nadop ituliskon. Bani kegiatan nasihol iadongkon aima verifikasi keuangan bani tanggal 4 Februari 2023 ase haganupan seksi tupuan lansia tupuan Naomi sonai homa panitia pembangunan KMS KMBI ase haganupma roman dihuti ase boi torsa mardalan horja itongatongani kuriain. Laporan evaluasi program kerja dan keuangan humbani seksi-seksi tupuan KMBI KMS pakon panitia pembangunan iserahkon mahumbani PHMJ sidokahan tanggal 12 Februari 2023. Sonai homa bani tanggal 10 Februari rapat majelis jemaat masahapkon evaluasi program kerja pakon keuangan 2022. Sonai homa tanggal 10 Februari 2023 sinode jemaat evaluasi dan laporan pelayanan dan keuangan 2022 domu huncin ase haganupan seksi-seksi tupuan KMBI pakon panitia pembangunan membahen evaluasi program kerja pakon keuangan 2022. Anggo bani keuangan boy iturih kita bani ting-ting, anggo dong nahurang lobi boy do hita marsahap bani PHMJ sonai homa bani bendahara. Sonai ma ting-ting nadop iben hita bani panorangon, terima kasih ma, selamat marke baktian mahubata martonggo mahita. Terima kasih pakon puji-pujian yondeskon hanami hubamu ale Tuhan, halani holong pakon idop ni hurmu nama kasomani hanami. Boy hanami ale Tuhan mamuji pakon pasangapkon hamba ni panorangon, halani in ale Tuhan, yondoskon hanami mahubamu haganup kuriamu. Ase haganupan ale Tuhan boy mardalan torsa horja nami nalaho mangidangi ham ale Tuhan nama masu-masu ham ale Tuhan nama ngurupi hanami haganum. Secara khusus ale Tuhan bani keluarga nami namar pusok ni uhur yondoskon hanami hubamu ale Tuhan ham do ale Tuhan pangapo natar sulur
halaniin ale Tuhan sorap kon hamma tondi mutondi napasing bani sidia. Asiboy ale Tuhan tarapo sabo uhur ni sidia ale Tuhan marhitikon holong pakon idop ni uhurmu na makasomani na mamasu sidia. Ondos hubamu ale Tuhan keluarga nami na tinading ni inang mawan borosi payong. Bapa marapangulagi uhurmu bani haganup hahurangan nami asiboy hanami Tuhan mangindo pangurupiyon hubamu. Sonin ale Tuhan bani hatamu nasihul si tangaron nami hama ale Tuhan na mamasu hanami haganupan. Tarlobi juap mu pendeta nami Jimiraya Saragi. Ham ale Tuhan na makasomani asiboy ale Tuhan marhitehon ni pendeta namion. Boy hanami Tuhan jupahan halawahon. Janah boy ihaguluhkon hanami ale Tuhan hatamu ibagas gulu nami si ganupari. Bapa bani haganupan ale Tuhan pangidangion nami. Bani hahurangan nami ale Tuhan hama ale Tuhan nama salpuhon in. Asiboy susihan nami Tuhan bani pangidangon nami bani ari-ari nasihol ro. Tuhan bani panorangon bani haganup jemaatmu nasihol manangar hatamu. Ase ale Tuhan hama na mangajari ase gabi ale Tuhan ianan ni pasu-pasumu ianan ni hatamu maparbuehkon hatamu Tuhan bani hagunup na manangar sonai ale Tuhan na manangar bani live streaming pe ale Tuhan tetap maham ale Tuhan na masorabi si dia ase marhitehon ni na manangar hanami bani hatamu boy in Tuhan gabi haguluhan hapor sayaw nami lambin tambah hubamu pasu ham ale Tuhan bani haganupan ale Tuhan na mangidangi sadarion age si paragenda si pandoding singer sonai homa ale Tuhan pendeta nami age si jaga parkir si jalo tamu padalan galangan ham tong nama masu si dia asiboy ale Tuhan tambah malas uhur ni si dia nalaho mangidangi ham sonai ale Tuhan bani orang tua nami na lansia asi hama ale Tuhan na memberi gogo na tarlobi bani si dia asiboy Tuhan si dia marmalas ni uhur mamuji pasangapkon goramu na mapasingi ondos hubamu ale Tuhan agi haganupan Kuria mo mulai humbani na itek das hubani na magodang asi hamtong na mamasu aha na porlu bani haganup keluarmu pos do uhur nami hubamu ale Tuhan langan jailang itangihon ham tonggo panginduan nami halani imak katahon tarima kasih pakon puji-pujian hanami ibagas Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangindu hanami hubamu dia tetu pamatongon Tuhan amin. Laho tangaron tama ambilan nama diarin nabinobahon ni Bapak Pendeta Jimiraya Saragi alo hita hatani Tuhan arhite doding haleluya nomor 240 ayat sada ayat 5 pakon ayat onom Tuha holongi ham gogoku Tuha holongi ham tongtong In mama
uham tong uhurku lau mandalankon hatau dulingkon hitau se ayat napa onok. Kami nini batana mengatasi haganu paruhuron, imana menramot kon uhur apa pikiran nasyam, ibagas Kristus Yesus. Amin. Saloma bata haganupan. Kuriana hinargani Tuhan ta imasuki hita minggu paopat kondop Epipanias. Janah ibagas minggon tema ta aima nai batadu bonani hapentaran apa hagugo. Janah siol isi sehata nene batahita marhite Job bindu 12 ayat 10 das Hubani ayat 25. Job atau Ayub ibagas bahasa Indonesia bindu 12 ayat 10 das Hubani ayat 25. Diar asli bason hanami hubataganu bindu 12 balos ni si Job ayat 10 bani nai batado hapentaron pakon haguguhon bani do uhur pakon pangarusio tongkorma anggo ia marumbakon sengbe tarpauli anggo itutup sadahalak ise pelang nabui paluahkon tonggorma anggo ijolomi bah marsikdo anja anggo ipaluahai maseda tanoh iban bani do hagogohon pakon hapentaran iya do si boto halak nakaho apa napakahohon ipalaho do perkuasa ni harajaon mangambe anjaha maoto panguhum ibai itanggali do gari ni raja-raja anjaha irate hondorate bani binonge ni sidia ipalaho do malim mangambe anjaha idabuh kon si perkuasa ipadahu do hapandian marsahap humbani halak nahi natengel anjaha ibuat do uhur humbani halak na matua iuseon do hairion banina sangap-sangap anjaha itanggali do gondit ni halak nagogo ipatalar do naponop ibagas sagolakan anja ibuan kubani haliaron nalotir ni nalotir
Ipa timbul do bangsa-bangsa, dop ai iago use. Ipa rarat bangsa-bangsa, dop ai ipa laho use. Ibuat do uhur humbani pambubay ni bangsa itanohon, anjaha ipa kaho si dia ialimisan, naso adong dalan. Dadap-dadap do si dia ibaga sagulapan, nalang marhaliharon, anjaha rebat-rebat si dia, songon halak na mabu. Sibar Jaima Dasni. Korea na hinargan ni Tuhan ta, mungkin secara umum domai botok kita pasal si Job. Nini bani bindu sada Jopon, ia halak na daulat, ia halak na pasing, ia halak na jujur, ia halak na porsaya. Lang adong si hataon bani pasal hapor sayaon. Job aima sada profil halak na porsaya na sangat luar biasa. Tapi bani pardalanan ni guluh ni bue pahara na terjadi. Profil nama diar ai ternyata lang gabe sada jaminan mambahen guluh ni berjalan dengan baik dan mulus. Itonga-tonga perdalanan ni guluh ni bue terjadi pahara na sangat luar biasa. Na bayakinan ia gabe mas sombuh halani mate haganupan pinahani masida suan-suanan. Nabuhinan yombani halani sada peristiwa bani perdalanan ni guluh ni mate buis. Nabuhinan pihasomani halani kondisi ni yang semakin menurun, semakin miskin, borit-boritan homa sada-sada mandau hun bani. Peristiwa Job ai Bapak Inang patubukon sukun-sukun, baik sukun-sukun secara hajol maun, sonai age sukun-sukun secara teologis. Hasoman ni si Job anggi bahasa hita bani buku Jopon minimal adong tulu hasoman ni si Elifas, si Bildad, si Sofar, pakon si Elihu. Bani perjumpahan ni si Job pakon hasoman niai ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang teologis. Anggotongondo si Job ai sahalak na bonar ilo benine bata sada sisi, lalu nai bata ai ma nai bata na bonar sisi yang lain, tapi masih perguluhon ni si Job menghadapi pergumulan na sangat luar biasa. Tutun sebuah pertanyaan na sulit dosa sitong ni. Orang baik, lalu Allah ada yang baik, tapi hidup orang baik ini menderita. Anggo halak na jukat do, na ibatana bujur, hidup halak na jukaton menderita, wajar. Masuk ke akal tini, masuk ke akal doa. Anggo jukat diri, menderita diri, masuk akal.
Tapi masih ada satu yang baik, di sisi yang lain ada yang baik, tapi kenyataan tidak baik. Ijo mara muncul pangarusion. Nabui mambahen galek halak, sonai mambahen kaho panandayonta pasal naibata. Kehadiran ni Hasoman ni si Job, secara khusus si Jopar, nabani teks niya bilang ton, ibalo si Job, nama katahon bahwa masih terjadi peristiwa yang memilukan bani pargulon ni si Job, ai mahalani mardosa ia ilobe-lobe ni nebata. HP bindu sada takas do isobut bahasa si Job seng dong sia tahun bani halak na bonar do ia ilobe-lobe ni nebata. Tutu bapa inang pola pemikiran ni Hasoman nyai ai terangkat tumbani pola pikir ni Hajaudion bahwa sakit penyakit, kematian, kesengsaraan, persoalan itu diakibatkan oleh dosa kubani nebata. Halani dosa do ase muncul sitaronon ibagas guluta. Maka ni Hasoman ni si Job makataon sasitong ni pardosa bagal doho ilobe ni nebata halanyai iuhum naibata. Ho. Bapak inang nahinarga ni Tuhan. Terkadang kehadiran ta itonga-tonga pergumulan ni Hasoman tidak berdampak lebih baik. Sahapta itonga-tonga ni halak na bergumul langlambin mamboban hamalumun mamboban pangarapan. Rado sonon ay madayda ase manarom peham sonon halani salah nyamdo. Percakapan-percakapan pastoral kita juga sering tidak menghidupkan pengharapan orang lain. Ya tap adung dudusan ham. Ya. Atak nasonaha dohinan ham. Dan lain sebagainya. Ya. Malahan mambain halak lambin durun, lambin frustasi, lang bangkit humbani persoalan ni gulu. Jangan ada nai praktek kon Hasoman ni si Job ai. Mereka hadir seolah-olah seperti Allah. Songon nai batasi dia. Namam boto haganupang namasa sebab akibat Job marsitarono. Mereka seolah-olah seperti Allah menghakimi, menghukum. Mungkin sonai do kehadiranta. Khotob bani halak nalegan. Kita menjadi pribadi yang menghakimi, menghukum orang lain. Menjengkal orang lain. Mendiskreditkan orang lain. Bani persoalan yang sedang dia hadapi. Malah, aima, na orang martonggo doham nini koma. Lemas diri mana ngeraitin. Diri doma hui-huihan. Nalang tertangis kundo. Roho maha somanon. Aima, na hurang do hapor sayon niam nini koma. Iya. Masih butuh ni ukuran ni hapor sayon diri tin. Terkadang aneh do.
Iya. Hai dong meter nih mengukur hapor saya sendiri. Iya. Dong. Halanay bapa inang itongah kondisi ay angkoy basan na siyam bindu 12 ay ayat 2 das subani ayat 6 ibalosi si Jobdo hata na iluar honi hasomanyay si soparay bani bindu 10 sada nay matongon hanima na tongon na sitong anjarap pakon hanima masap hapentaran aupe paruhur do usis songon hanima seng palataluaw marimbang hanima ise mana somamboto na sonayay nini baniat 5 mapas dotong ni halak na mardohar mangida halak na masombu anjaha ijulak kon ope halak na siol tarlandit na ini madame-dame do lapo-lapo ni halak parapok anja sonang do halak na pagajak-ajak ringis ni nebata na mambuan na ibatani ibagas tangannya. Da kita bani ayat 5 ay pangahap ni si Job mapas do tongon urni halak na mardoar mangida halak na masombu anjaha ijulak kon ope halak na sior tarlandit na ini. Ulang-ulang kita berada pada posisi ahana sinobuk bani ayat 5. Kita tidak hadir menjadi pribadi yang menguatkan. Malahan nini bani ayat 5 menjadi pribadi na menjulakon halak na siol tarlandit nah ini. Nini kehadiran orang percaya i tongah-tongah pergumulan ni jolma i tongah-tongah pergumulan ni hasomani dia harus hadir menjadi pribadi yang menyembuhkan. Ai mana sinobut bapenang dengan istilah healing community, komunitas yang menyembuhkan. Ya, jadi langsung istilah sonarit ini. Apa heran? Hujaham healing nini ya. Song dalang pas do pemakaian kata healing ai. Anggo kan na rekreasi do ai. Iya. Ya, rekreasi do lang healing. Anggo healing ai beda do dengan rekreasi. Lo jaham healing lo be hu danutuban ini ida. Ya. Ya. Jadi ulang diut nasiam tene memakai kata itu. Ya. Lang tepat hata healing dipakaikan untuk rekreasi tene. Ya. Pada GP dampak nidos do rekreasi itu kan dalam rangka menyembuhkan. AGP anggo hita halak batak jarang do sukses rekreasi tene. Selalu gagal. Sangga rekreasi AP marpikir-pikiri do hita pasar rumah ta. Makanya gagal do hita rekreasi. Ya. Boys duit tetap stres. Ya. Tetap tidak sembuh. Ya. Kita kan upan nahinargan Tuhan. Job mencoba meletakkan persoalan di guluh ini. Dia sadar tongon adong doha pentaran bata. Betul. Nai bata memberi logika pangarusion bata. Ya. 100% benar. Tapi Job
sihol makatahon hubani hasomani. Sonai agehu bata. Bahasa hapentaran ni joma tidak bisa menjawab semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ceng terbalusi kita. Halani anggota terbalusi jolma do marhite utok-utok ni segala persoalan hidupon ceng perlu nai bata-bata. Kita tidak membutuhkan Allah. Karena kita bisa menuntaskan persoalan kita sendiri. Halaniai AGP songon naganjang teks niam bilang tahun esensi ni jupa hita bani ayat 10 tuluai. Bani nai batado hapentaran pakon hagogon bani do uhur pakon pangarusion. Tongon pentardo hita bapenang. Kita diberkati dengan otak. Kita diberkati dengan intelektualitas. Kita diberkati dengan pemikiran. Tapi nini job. Bani nai batado hapentaran pakon hagoguhun. Bani do uhuru pakon pangarusio. Di zaman batu, manusia mengandalkan ototnya. Di zaman revolusi industri, muncullah yang namanya intelektualitas. Kemampuan berpikir. Tapi i zaman sonari bapenang aduna perlu. Anggar otot doma ketinggalan. Intelektualitas talu do hita ibain Google. Isi pena pentari John talu do hita ibain Google. Anggo sukun na siya masonari ayat-ayat rado lang terbalu siya. Tapi anggo Google Matius sekian cep muncul ya. Jadi anggar pentar na siam. Kalau na siam magugilay. Semua dia bisa jawab. Apapun pertanyaan. Lalu. Di zaman sonarion anggar halu ita. Apa yang perlu kita kemukakan? Anggo do mula mana siam. Zaman batu. Anggo kuat. Ya pasam apa bagal-bagal hitat ini. Akulaton, asesona seram. Anggo intelektual do, talu do hita, pakon gugilay. Lalu apa? Job menemukan jawabannya. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Toruh maruhur ilo benine bataai halani botok kita bani doha pentaran hagogon pakon pangarusio. Maningon marturung ni uhur dohita. Itonga-tonga pergumulan ni goluta bapainang anggolalap donasyam bercokol dengan pertanyaan. Masih terjadi on, aha salahku, aha nalepa kubain. Rado rarat toli suku-suku naik. Tapi lang adong balos nih. Terakhir, holsohan na siya. Tapi dengan kerendahan hati itu, kesadaran yang mendalamai, ibotok kita, bani nai batado hapentaran pakon agugun. Pakon pangarusion. Tuhanlah yang mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Maka jangan berhenti di persoalan, di pergumulan hidup.
Anggo jadu hita lalap, maka kita tidak bisa move on. Kita tidak akan bisa maju. Kita tidak akan bisa mengatasinya. Maka dengan sangat luar biasa, sada lagu rohani menjawab semua soal yang disebut oleh Jopon. Tapi aku kurang pandai menduding ini. Ini saya laguai. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan di dalam hati. Tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Bisa deh nyanyikan itu? Bisa? Hafal ayatnya? Ya. Jadi saya mengapresiasi ibadah tonten. Saya menikmati musiknya, musik gereja, song leadernya menahan diri sehingga saya bisa mendengar suara saya dan suara jemaat. Aduh, terkadang lupa kita. Nyanyian jemaat itu adalah jemaat bernyanyi. Maningkong tartangar do suara ni jemaat manduding. Lang suara ni song leader, suara ni musik na gugu. Maka saya sangat luar biasa menikmati ibadah honten. Boleh dek, bisa dek nyanyikannya. Boleh do kita riap manduding tadi. Hinargani Tuhan. Nyanyian ini sebenarnya menjawab semua khotbah tadi. Tak satu perkara nalang iboto nai bata, nalang peduli nai bata, nalang dimengerti nai bata ibagas guluta. Halani bani duha pentaran, hagogohon pakon pangarusion. Maka berserahlah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan, mangindo panguripiuma hubani nai bata. Bani persoalan, pergumulan ni guluhta, nalang yarusita halani ahai terjadi bata matsada-sada. Amin. Matonggo ita. Terpuji ham Tuhan bani hatamu naduti jalo hanami. Tundui napasing ma, mangajari hanami mangarusi hatamu. Jana tundui napasing mahoma, mampar gogoi hanami.
makaguluk konay banigulu nami si ganupari. Jana tondoy na pasing ma na manjagay hapor sayon nami hubamu. Ase pita marondo subamuhan nami Tuhan. Halan ni hamdo na bata si madahapentaran haguguhon pakon pangarusion bani haganupan na masa bani gulu namion. Ibagas Kristus Yesus. Amen. Pai mayondos kon hita galanganta tangar hita malubi hata nini bata nagabi oncolan bata lahom manggalang ay mana tersurat bani sada kronika saplonom ayat 20 sia bere ma bani Jahobah muliaon nigurani buan magalangan anja roh manasiam hulo beni somba ma Jahobah marpakaian na mapasing sonari ondos kon hita ma galanganta. Somaliha Rosi boy hita bajupa Kristus mama meretua Nai bata maka somaliha Sai horas mahom sai horas Rosi na bajupa sai horas Sai horas mahom sai horas Perlinggotanmu, matanin haguluhan
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham tuan nebata si madahanami pakon haganup golu nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu, ipar rorot, jana ipasu pasu hamdo gulu nami. Ibiri hamdo homa parhiyoon, hajur giton, si panganon pakon sinumon, rosi na perlu bani gulu nami. Tanda ni terima kasih nami. Iondoskon hanami do hubamu golu pakon pasu-pasu, na do bineremu, na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anja pasu-pasu hamaon, gabe galangan na misbo ilobemu, bahen hasangaponmu, jana mambain lambin marataridan, harajaonmu i dunia. Say tambay hama pasu-pasumu, jana say lambin paganda hama holong niatemu uban nami. Ajari hama hanami, aselambin igalangkon hanami diri nami, pakon hidandongan nami, hubani harajaonmu, bahen hamulionmu, ibagas goran anakmu, Yesus Kristus si paluahan nami. Amen. Tondui daging uhur apa gogoh nin. Tuan nebata bapa nami na inaguri atas, detitu pamabamu ay buwe tumang do Rusia, pasal ham, pakon arta ni harajaonmu na ponopope, tapi doma ipatalar hamin marite Yesus Kristus. Ay bagas Yesus Kristus do hagogok ni hanay batonmu, marupahon akula. Golu, pakon pangidang yun, apa pangajarion ni totap do patalar kon habayakon ni harajaonmu. Holong maatimu ban nami. Totap ma biri hamban nami habotohon. Hapentaran ni tondu na pasing. Aselambin idida hanami. Hanay bataonmu. Ibagas Yesus Kristus. Na makorhon hagogohon ban nami. Anjalambin bayak hanami. Bani arta ni harajaon min. Ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus sanami matonggo. Amin. Hamba pa namin na inaguri atas, say napapasing maguranmu, say ro maharajaonmu, say saot maharosinmu inaguri tongaon songon na inaguri atas, birehama ban nami sa darion, haguluan ari-ari, sasapama dosa nami sa panasap nami, banidusa niya soman na madosa do pakanami. Ulang hanami bobay hamu parlajuan, palua ham mahanami, humbani pangago. Sa
manasiam janah. Lau manasiam jana ya taon tuan indo homa hubata. Lau manasiam jana hagigion nasiam mana jahat. Haholongin nasiam mana madiar. Anjaha pajongjong nasiam mauhum i horbangan. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha i parorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Salam horas mabata ganupan.